mina ngiyamtshela ngimfihle la ngoba ngikhuluma la ngithola ithuba lokuthi hayi kuba ngifuna ukuyiveza oba nini umntande nakusuka uDlubheke. Oh Jesus. uDlubheke manje ubona ukuthi kuyenzeka lento ukuthi phela yazi nabantu abacula yabona mfowethu mawuthi uyakosicela ilazike qashwe kuma emthini ukuthi ngephimbo lakho nje uzinaya umculo akufuna umculo manje uyacula wabona sekuyakhisha ukukhishwa yini ngathi kuhlele endlini ebasomalo ukuthi mangabe ukucula leyo nto kuba nento eyenzeka kuyimpucuzeko uzolapha isiqingo phansi umlando ubuka umuntu wonke awusho ukuthi umuntu uyamhleba ngisho akamthandana ongamthandi uyabuka ukuthi ethi wo maningi lento engayizwa kahle yabona uthola umsebenzi ucakekile into ezenzakalayo kumasikani kodwa ukuthi manje kufihliwe uthi umuntu ayabanaza indaba zakhe gcina kuyilokho nje kuyilokho akucabanga ukuthi nje kwakuyikhiqilo badukhala ngabo uma uyoperform live babenza ukuthi kuze kube nje kodwa leso sikhathi kube into ayenziwa umuntu ongemuva kwakuyothola yamsakazo uyagamcindezela abantu usho kanjani ukuthi ebedla kuyishoba emnikazi wakhona kodwa uthola umuntu uthi hayi umuntu yazi indaba zakhe kodwa nasiphume lapho basikho endabeni zabantu ukudlula nitshengisa abantu ukuthi bafethu umculo uyinto ephinda phindwe kaningi nathi asisho ukuthi sicula kancane nami ngiyebhedela ngezingane baningi abanganyana abangafuni umculo wami kodwa nje mina nginesho ukuthi mathiwa ufuna ukubona lento ukuthi mina unginyanyela yona ungibeke neqhawe lakho la kube namajaji lazo sinike ingoma ukuthi bani uyakhona ukufika la bani uyakhona ukufika la uyocacela khona into lento ayisebenzi le uDlubheke impendulo nje eqondene nasizilombuzo bobuzile ithi ke manje siye phesheya masacula ngowaphafa khokho ayina message lo apapha khokho amampentshisi ngapha yonke lento siyahla semakhaya yena nje ihlanganisela semakhaya amampentshisi waphafa khokho isiza abantu lonto le kahle ke sikhuluma sikande siculela futhi ukuthi siduduza abantu abalahlekelwe silekele into abashela intombi yabona nje lonto le uyabona manje uzothola amampentshisi ngapha siyahla semakhaya waphafa khokho into engana message yikho esingayiphesheya bakusekhona abantu abacula waphafa khokho nje yesifike ufuna lenza ukwazi intombi zingaka usenjalo kuthiwa waphafa khokho gijima ekusebebona ungizwe lapha awu into right impilekile khokho yonke lento zoyenze njalo